Hello. You are most welcome to Esther Generation Ministries. Join us on a transformative journey of faith, hope, and love as we share the message of Christ across the globe. Our international ministry is dedicated to empowering individuals and communities through inspiring teachings, uplifting worship, and impactful outreach programs. Ba mari manzo anyokosi anya Radio Voice of Life na rekase maruni teloza dule daza ma anyidri keza anya be amanira amaido kaenru volese sanyo ya oro amaniri palanda ki anzo kosi anya riso soluka radio negase bakilage ke opila manyanzo kosi tanyidele amaniri siyongonya ama edikandi saadi garasi amanyanzo kinya dadi sabiti rijwaru kinya didire elfu eri mudilimbi ane todire manyanzo posenya mezika aruru esi iyongo manya iyopila ba Amerika angwele batisa nyike amani Henry nyidrike konyama ausine ofuloso sadi senyakele amanere ohwe amasinega ongo keto amaledene opila manyanzo tatidro yedele amanere se nyekwe ameri ofuloso de keti amanere to keti amanere ja opibasti lady sa avo nyekonya ausine rubanya ikonya ausine kakia isa ja ila fosi sara manya iongo amabachritisi aisa opila nyimbaya tane rasari ni sara bakido arare deka ngwito skulua manya nyeke ta bani driga ausine abachirisa kwangwe skulu adro roewa melegi vo amadri Uganda ni disindu tudru opila manya da dini sabaka ora kwire of eja abako vorare tere jane ngone kikinyari se opimanya tazdi ari usuka usa oja usa tasiri deka nyanyari deka andrare anre kolu yo Uganda ne kolu kare asi ebodri manyi lagi ongonyi skivonyivo China drise laza ekwedi ngmumumwira China na esopila manya nyetaba na bati ongo laza na bati ke amadri DSko amalasa dedra baka baka raido ariso engaka lazandra tinayase ta ya drigandra lazana ikore kakere so idea opimanya tanya nrekedero zigesa maridia itiko opimanya yekonyama nyimba matane ongovwa nyiptotutu tatidro amidelere diga masama restudio diare opinye buma tiluzanyiri anedro nyebuma tatsiro nyalele nyenze amanere nyenze madgasi manzo oposi Yesu Kristo dise amen ba mari manzo anyokosi anya Radio Voice of Life ne erika sigesa bakola engazo ofulosori totinzanzare to nega ongo adedoa alo nega ongo adingwadela ndi ani toti mudiri gagare mudirimbi alo nega bakola ke edo alo nega oduzisi Yesu omba mere genezerati atiga lake yangu re oidoki rezeka anidri de joro bangadri erire onre ibo eri kofoti ga ere ba ebikoka re etuke angwe kakia ya voi rute otu ibo alori ibo adipine simone ojo anene kingwi ibone esi gadro oko ore ibone ni kaba ini basisu ikota jokade ojo simone ne nyepe ibone were nyepe voine anyeko ebi nyawa desi titro towojo simoni ingwe amba amitandero iniasera sa akota ko ki nyajo kasi mavoine bera eteki ana yoka
ideki aniani okoki ebi tere dro voi oya kosisi etu opene dra kare de gondre yezuni oreko ofulosore kabaini ofoloso kabaini ejo bangadrisi be zero lagaru ire bondre yezuni de izekiru lagaru ire idoki da ofu rubangadi ofuloso usa darubangadire idoki erikana da kinyade kisabiti azerisa ajo amanera kinyade rizejo rubangani laga irere kinyade rizejo opi Yesu Kristo ni laga irere kinyade rizejo entry oleri laga irere ajo rubanga ajo Yesu Kristo ngo ajo entry oleri di balore ole kinyadi danyi zenyere ani laga kiongo zonyi zenyere ani laga nyedeado nyeri tana juleri jongo nyeri tana juleri rabadi zero ire ondre ki Yesu Kristo nomba meriditidi ongo izekiro lagaru ayari zere lagaru rare naivu ideki ado eriki ofloso eriki lejo Yesu Kristo antele rupanga dide ongo Yesu du oribo a ibo na fulosoro ojo adi ibo suadu simoni ya ibo oribo diadi ikotba inikade ongo odu ojo simoni ne nyize ibo de kokwingo were a simoni ojo anene amaitandiruini asera sa kwe ikoro ekwe sitazi amidele wana iyo amitandiruini asera no sikinya zere sinyi tandiru kinyanti tazinyi dele wane antani enreko drasa desidini simoni yani dai tranya voini nyi drade a nya ebo sai para meriti nye se meria se piyesi dai emeriti tranya voini zenyi jora ebudi konyako tamidele di dride sayo tamidele di andre buwe sako konye masako no sinyi lea nye tonyebu kusa no sinyi lea nye beta nye telele dira amala taidero andanda koro no sinyamvu ni kinyadzerese iso amvura sa taifu ina ruandanda koro amadeko kinyadzerese asomvura amvu sa masojo aru yededi atirise fuli efo mane andanda kirota ta yededi deri toriga toya efo mane to dramane amvua taledi kari teledi ni ki penya voye ne ode pe anweku nye ipo ne opatiko nye ngwinyeri ofulosori nye zenye opine la gaire nye lo fulosori nye legi njo kinya disidale nye konyema taki dero mane ramanvudi take fuaruanda kusa tamidele maduchi zode mandre denara taefudi arurike fomane tantaredru ne kolera nyi ziru bangati gao tani dele nyini ongo nya zidoru tieru balidiledi kare dandanda rana ivu pe edu simoni ojo amide abebi hini asera sa mesuta zikoro kenya yo kanyisi ama voine bera etu opene njajo kanyisi rubanga kanyene tirikera nyiriandraru imiagasa nyanganye legi taledi nye badandraru yo tamilegi jo kinya desiri tane sumale lopila nye demanere tane andra bide kanaraki oleri de kandandako andra biresa mesudri denandanda koro andra miteri nesa idero manande kira kinya desiale batade nyandraga ale tadi dengi twalo amala Yesu ni oribari dribo etu opene ofulosoro yo amani Yesu etribo asipene koro ojo ainengone oma ikota yokade ojo simonene nyepeibo ni wiri a nyepe voine nyepe voine a anyikoe bi nyawa dizitito anyikoe bi nyawa dizito tani disaite oma college onyitaide ide tania duteko etu opene ide tania duteko ni zero bangane ketingini ba taide kanyi troware Yesu Kristo yo simone ni nyawa dizitito anye bevoine anye voanye koebine anye bevoine nyawa dizitito anye koebine etu opene dali tachiduru banga yole amani usopia yole amani kinya desere nyizenya na runigere ofulosori kebenya lagani ko ye rubango yo Joshua ni ojo madu oma
jo ile nye su tantare ra nye takare na igarongo takozanya mineko nye deado ofulo so madrede ke gwenya tigesiko ongonyo rata drieru ini asira diti tonyalo rubangana ranye legi ofulo sore la nye ta era drieru sa chidusi nye tora rubangani dri kangene tirekera kangene leti andare tedera kangene oviko lenye dedro tariki tedanyenera amala tiri lonye sujori rubanko ke amanene tiri lonye sujori ko ke amanene madi alu vuduria na tireni ana ngase ana lonye so wani yo nosi basti ajokari nosi kakiva iri ndusi setani disi kizogbanyi madi rubangani geni dere lonye nyidri ingwa rubangadri onkangini tiri na kene ojo ene omaikota yokade ojo simonene nye peibo ne wiri a nye peibo ne wiri a nye benya nye ben foine ei a anye kwebi anya wadezi tito anye kwebi anya wadezi tito ongo simoni ngwe amba amestandiruini asira so akota ko ki nyajo kasi mavoine bera ki nyajo kasi mavoine bera ofuloso rubanga dia nyesua kanginia ike kangene tanyalele atitiza nyundulere anunya nya inanyesua ofulosore ojo manyajo kasi ofulosore atadi jo kasi nyide amalo ofulosore sojo ta chidruvudire ade wa bonakenga didi Yesu Kristo kabani okpoketa chidu idejone ta chidu ideje kabani okpokeni ta medele vudidi aware mede amangase pe mede aware Yesu Kristo okpose kabani okpoke kabani tireke ongo kabani dride na isakene ongo yonya yokanyisi ama bera ongo dukilokuru opeki voiningwa opeki yini ongo ideki ani okoki bi tere dru voyo ya kosisi okoki bi tere dru voyo ya kosisi disidru ungwekia ya bero baziti ipozi are konyere ba de evo de iki bi ibo eri trua a house iki bi ibo eri trua asa house re ibo kore amalesu ebini tere Yesu asegade ibo ni korengwa kori eini amala okoki jotanyiri rubango zenyilaka okengini tirinani iziena tiniga ongonyeri ana tiniao Yesu tere nyanzwa bazitini sanyike hawa amala bazitinya la galide ribati aisaka kidriti kidanya dutele dinyi taitede waledi lady olenyizi tiri rubangadri asingeni kanyeni tirike tongo tananye sura nyanzu nyawa dizititwa baztingi ndrea vududia zorubango bata yadriga oketa yadrigeresa olekitake kabani ku yoro ni unti zonyoro ni unti eku yasitanya yadrigele lady nyima as yasi egbenaisa iyandrea ruko yasi egbenaisa esureko yatanaisa nyare asiseko tuze kolo nyiniyo kejonyitanya bazititro zonyitake bazinisa amarofulo sorojo badi okwe biteretere di ungwe kia ya wadiziti amaloma ke budi ewulepe ungwe kia ya wadiziti ojo anyevo amikonyere amala kwe bidi anta badi evo di ibo erituoga ndro ibo olerane kedeado ane considera mereni etu opene ole ane considera mereni ole ane kori ibo ole ane kori ongo simene petero onreta dede o de Yesu apaniga ojo opi nyinga de api adosi menti dipi opi nyinga di asipi adosi medi nziripi rata malele majo palo Amerika de batinde are o viru banganyi konyi dore onre nyenzi ni ako kirare to konyi nyira kole nyebenzi ni ra etu opene tonye adrieru nyolo madia enzi torisa Yesu Kristo ba inire kusana ba enzireri ojo madia ni
nye jo ile mi konye nye penye nzenera kusanyi derini ojo koro ki ojo na ivu ida edi ojo eni ongwenzi dere diko etu opene na ivu ojo ongwenzi dere diko madi alwalwa ni konye lerari ojo madina ni ongwenzi dere diko amara ta kwedia rubanga kaba ikonyeria I zonya ininya sine barubanga nidri kanye konyera ke joy konye nyirongu yenti yako etu opene majo lwere identity sujo oneko amala basi kora se raridi tiluza jule toyora ame identity sajo kone ame sutanera ame ngwirubanga dikiza ire wayo kole zonyi deta nya irubangadri ikonye nyera ongu yenti gadiko tanyero rubanga neo Peteros menu Petere yo wo andraru ojuane ni oyezu kongani lagape amalani ado animadi NTDP re etu opene oma animadi NTDP re ki ori ojo simeno ni ongo ori oko ori oko simone ni di anapero bazi titro how okay iya ta kole disi ukiti tarededi disi ongori oko simonia wadiziti ori oko simonia waziti badisi Yakobo ori Zabedeoti ana adrupi Yohana tro sati Yesu ongo ki Yesu ojo simono ne erizo ori kokonye ko ngadzo driadro nye ba oko ebu dru ao gato diaru nye ba oko ebu dru ao epekia ya ibone eiti ongo epeki tatidru oko ki Yesu avoni tro ebeki tatidru ongo edeki ado oko ki Yesu avoni tro tendo mebele angindiare to Yesu Kristo ni nyeri anodu kwinirongo ekonyira nyeri anodobo ni ekonyira ebe aneko nyeko anavoni ao manto anyopose America se bakare suzigasa ituna eade kulerese opi kototo anyadnega ale hanyendro.